O te whaatalo whātu I lau whaafunga a ngaile nei tai au, mā lole soifua manuia, usi mea lau whaafunga o talafo lau Radio Samoa. I tala to mua. So tongi pea rates o whale o ainga au ki lani wa le o toi no foia, po ua rate stickered. O le tala lea mai le Auckland Council le peo no moli mau waile staff, ma o le atu sa ma le lua afe fitu se lau wonos fulu wono whale wa lanu mumu po ua lanu sama fo ile sticker ua whaapipi iai o lona winga. A le ua whaasauna toi uru whale iai seisi o lo whaatapu laa ona o le manu manunga o le saunga le mu. E o mai fo iana na fionos fulu tasi tangata au ki lani o lo ono nofo pe I whale le tu mau. Ona ua le ai ni whale. E le o whaingo fie tangata iei o lato whale motu, le e totongi pair rates e ui e le o toi no foia. I reporti o lo o moli mawaile to atelo I lato nei lo lato manao. Ia tau fi le council rates nei o lo totongi pair, se ia o ina to e fo I whanua mawhale. Pei tai mai le council e le o mawhaio na tau fi motu le totongi no rates, ai o lo o maua le fesoa soani e totongi awa wai ai o le ai fo I le tului wha au popo. Ua whai mai ai fo I le council, o rates nei o loo whaata atia mai ia uni. Ma o a fo I mea wa whaalea ino whale ona o le wha. E whaato ato e maua le isi tau fo mai a iu lai o le tausanga nei. Fua ilo I longa o loo wha ngā solo pea. O le whautuanga wa whai mai e le council, o le whaaulo se talo sanga nga I le Emergency Relief Fund po o le telefoni atu foi. A o whai mai e la le council le wala o atu telefoni, moli mawai nisi ma o wha maunia fo I talafou le fiwe tatali. Ua iai le popole ngole a fio le soifo malo loina o tangata mai palapala toa, ma ota ota ua whaaputu I le umai o le wha. O le telo le ota na au mai lo longa ma le palapala I Hawke's Bay ma Gisborne, e le ngata ua manongi leanga, ai ele o tele se ngā luenga ma whai ona whai iai, ona o lo o tau whaasoa le vai. I whaatusa tusanga I whaapia e ono o atu I le se lau wafe mita ota toa, e mo o mia le whaamama e se mai mawhale o ainga. A o tau mawhai ngā luenga whaamama e mai se ule sa ilia peo nisi e o mai le so, o lo o su e pea I nei vai ngole atunu. O le whautuanga watu ina mai, wha o ngā ufi fofonga, tōtingi lima, ma mauti nolo o la e ina o fwoi pui pui a mai ai me le telo le siama. E lua no fuanga o tatala mai le so e mawhai ona lau iai, ma la fua I le telo o tauta nei. Ai mai nisi Gisborne, e le whai ngō fiele e li no palapala toa, ona o le la popo a tele, ma e mo o miai ni masini. Te lau fitu se fulu awa no whai ngā luenga le Sky TV o le a le to iai, a o wa a iai le pūlenga I tu I tia tu pealu. O le ata leo le fuafuanga whaata oto o le Sky TV, ma o le iwa se fulu o nei awa no whai ngā luenga o I lato o lo ngā lului le tua masini, ma le valu se fulu mai le customer care. O se fuafuanga o le a whaasawina mai ele whaitau miliona o tupe le Sky, a o fuafuai o le a nga ia tunu I whawhai whaafai ngā luenga mai ei tangata mai Filipaina. Ua whai ai le mai au whaatala noanga ma ua wa ai. O le a whaafai ngā luenga le tūsama le lua se lautangata Filipino I lana call center. O imi tia fo I leisi atunu o le a wha o ngā mai se tasi o na pisinisi tau te konolosi. O ni suinga a whai ai tau nu uma o le a tele miliona se le Sky to tono le na o le lua tau sanga. O ni fuafuanga fo ina fi whaasoa I ai malana au whai ngā luenga I le asoa na nafi. Ua saule lapata inga me le Auckland Regional Public Health Service I le ono pepesi o le leptospirosis, le e ono fiso o ta ima winga lolo wang le tau sai ai nei. I se pepo whaamtalanga me le pūlenga I lasunga fu o le vaiaso nei o lo ta uai, le wha au popo le whainu umero o tangata mau le wha mai, wha mawina I totonu o le lua vaiaso walu. O le leptospirosis o na aunga au fia ile manawatata, mū mata, ti ngā le onga, wha afau, tale, ulu tinga ma le fiva. O se siama e tele na whepasia I e mea ola, o le palapala wha apea le suavai. O le wheau ma le pūlenga watu I nātu nei whale mai I tua, whaia siaki o ngase o lo ono nofo inu I tua, po I lātou fo I nā a fia I lo longa. I moli maua nisi o fo mai I tāla le One News, e le tata ona manatu ma iai ma I ono vave le pipesi, ona o le telo le siama mafua mai I ota o tatoa, ona o lo longa sa iai. Mātala muli, watoe a matapiki le apu I Hawke's Bay. O lea watoe maua le ele tise le lata I le tasi le vaiaso talo na motusia, ma ele I toe whaatani eile o whai ngā luenga le Turners and Crowers I Hawke's Bay. Ele o whaato anga apu u mai Hawke's Bay, wa o ma Gabriel, ma I moli maua le Turners and Crowers, e ui e tele wa whaalanga ina u mai lea wha, o lea lava fo I e tele apu lo o mawhai o na tau. I whaato anga watoe a mata I Hawke's Bay,
o se vai aso mau e le ngata o le tauino le apu, ai whaapea le telo le kiliva ma ngā luenga whaapusa na tau fia uma. O tala nao le nei tae au, manuia le nei aso.